Play Pibaro, ipinang sabay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Hendak sengi ke nyotrik unailar, kit khot bashir ham ke KSU bat RBYF, ke baladon digi spangot, kila tumu ban leit penlong jingelang ke snong umat right nong tung. Henrai haba kila poy ke snong jatalong, kila syak pakhang lentino ki pulit asam, bat om syak setiai ki bukin leit cak ke snong. Kanong rim ke bala penlong ki tigi nong ilam jung ki arseng ban leit penlong jingelang pok snong umat. Kadai hadien bikila bitar hadien bagi khot ke KSA, kebre ke kenhun sang balang na karbi anglong, kila wan ban penlong jinglang hasabuda. Bat kila keren baka seng KSA kadawa baka tiga thain kadai ban hab bai ha asam ne karbi anglong haba kiti dikhot ke KSU bat RBYF kila syabat haja talong kala don ke jingyan ya ka bejurba habreng kinong ilam ke KSU RBYF ha ka baki pulit asam kim ailat hitron wat haba kiti ki seng kil ong bakin omle kinu ki kam huri hura rai tang ban leit penlong jinglang ka ba syong suk syong sain tangkat tukan nepor lawan segi pulit kari boy ke balas dang ban ya keren snothu bat kiti ki pulit asam bat ke bla persyang bani keren sotu jungmut dai ha bakum kate kapor la aila tangi ki he nong lam KSU bat RBYF bakin le jureb kate kasnong ya ka KSU lalam khmat do samla banjob maring presiden ke KSU Eastern Border Area kat baya ka RBYF lalam khmat do ba prang sngi kala finance secretary harangkat ke jingdon ki we ki khot ke KSU bat RBYF nakaleng jong ka KSU bat ngi RBF nili ilang ba ka social media ka jingwan jong kini KSA ban wan ban da khole ka jaga hangdo hadi po sabuda to hagit to baki ong go back Meghalaya go back official Meghalaya te da kaleng jongi ka KSU bat RBF ngila pembit lang shen hi bat mentakas ngila po hang ni po spot hang ni rai ondala po hang ni pan ka jingwan ko jingi isak hang na para ki bor ka ain wadi ki pulit jong ka asam te ngilaya keren bat ki ngilaya request ki ngila kapat ki basya bangin leit hadong teh poman namar bagarang dei kejaka kabahap apo kami Meghalaya dei hadin kejingi kran kejingi tainia kabas slam bat kabah scam kabah nagleng joki polis kubor jong ka asam ki khamsa ang iban leit te ki wan so ki plit na kayang jong ka Meghalaya te hantu ngilayo bania kran lang te hadin pat ondalami kejingi kran ba subasya ang itang makum katok aningot ki leader bang niyo balen yu kejar hang teh po ketika jaka hapo umat baka don ka jaka hang tu ban presisya baka dei ka Meghalaya baka don hang tu ka lumjing tap jong khat atli kisnong ka atli kikur naru kikur stand bat kikur pale bat kumta terter pengilawan yu ak jalang tei nagaleng jogi kinong ngilam jong ka RBF bat KSU ngilap hang tu baka dei sisa kumta baka jaka rang hap apo ka Meghalaya te ka papesno si ingi papesong longo ingi pat balay ka KSA pat kawan hadu apo sabuda banwan ong ingi go back Meghalaya go back official Meghalaya tengi hakani kapor daga jing pensisya yang lajong ilawan yu kejadang tei ban ako juga por ngikwa ban ong ngane ban ai kejing pensaya hakani kapor lang baki press ki media ki bay ilan lumbakan ni ka video ba khamtam ya ki KSA ba kimdei ban sedang sut anis khamat ban ong kumta namar balay ngihap yu boro markel yang balik ong kumta namar bangi ngi kimdei bangi ba sedang nangkong ka KSA te henre ngipat ngi burom namar balay ngi perkhat ba ki karbi kemde bagi dontang hang ni po sabuda lani hane po umbang o hane po ummat di kidon ro keleng jaka jong kene ka thanya dikasih jongi kam tam hang te po nong po ngi ndre ngipat ngidang burom meki te ka jing burom jongi ngi ko ban kentiu ki ngi ko ban request ki ba kimde ban sedang pat lang ni syakmat katu kila sedang ngako baki sange no dilana kisdang biang kemut dengiwan hakasin gabar klem jingya kral ngiwan bai daga bor ka jongi te hang ni kapor ngi ko ban ong ki lada kisdang ngin penkut mangi te nakaleng jong kaseng jongi ka RBF tingi aya ki ba kimde su basang ni sakmat bat bakidero ban ya kimdero ban pendik ya ki beru jongi benah po umat namar balay lada ki pendik mingiro ngin sa pendik lang ya ki wepat benah ki area ki ba ngingidon te kata nakaleng jong ka RBF ipensya sa ki baro bat hakani ka sngiro kadi ka sngi ka pangiwan da ka zinga kran ka bajajay te lada kim sange kamot hadin ngin sawan pat da ka we kelanti ka bangimla pan baklipat baka do kalong jing pensay nakaleng jongi bro atli kiseng ka KSU bat ka RBF ba hoy ngi iba ka jing kunturpot umdei tang hane po sabuda lani hane po umman kadiru siti po yongkuli ndre balay ba nakaleng jong ka KSU bat ka RBF ni kampoy sa jaka namar bangi iba labon ki woy pat kiseng balang ki bangi suban ay kublay ki balawan yu kejat sa bat ban ay mensim ki shnong ki thaw ki breu sa tain bangi iru lang ba kilat pada kubor baki MLA ki MDC ki per ki ben ka parti ba per ki lawan yu kejat sate di takadaw na kaleng jong ka RBF at KSU ngi kamlet su sate tingi iba hang ne po
umat pat pada hapo sebuda hadu man tanah kaliang jungki MLA jungki MDC lan ki breu jung sarkar ki khemo ni kujat angne leban keli bentok kit lan leban wan yu hangne spot kedai na kata kadau bangi ar ligi seng ngilai murjumut kawai bangin wan yu kujat hidala de hangne bangin syam ya ka ka jiksisha Nagliang jong ka Karbi Student ASEAN kilawan hadu ong ti sobra bankam bakine ke area ka hapapo jong ka Karbi long ismutu ba menta gidon arliang sarkar ki balai penbe yo put sam ndre ke bangi smutu syai bangi tip syai bakine ke jaka hang ne kade ke jaka jong ka ri khasi ni ila ban pen si syai kata dan nyilek hang te hamat udon ki bu mau ching jong ka khatar tili ki kur ki bahap apo nungtung kini ka pen sisya long ba ki khana pateng bat ka historical ka ba kani ka jaka kadi ka jaka ka bahap apo gari ka jungi bat sa ko wero nagliang jungi khasi student yon ni da maham tinge khamta me KSA ba kambit banwan ban pen klumar snong hani apo dispute area ane apo ki jaka jungi kumbai la keren seprang banaliang jungi la da ki sedang nyiru nyimbang se ban pen pai kliang dah bakam seni persya iki. Bat ni kuak banong ni minta kasngi ngila sulung jajai no bat nagliang jingi klem le kanu kuno ban pen kelumar dan ni klem wan hang ni ban pen thau kanu kuno jing kelumar. Ngi wan hang ni ban pen sisa. Ba mingi nagliang jong keseng ni don rengkat bat ji nong song senong jong ki senong ki bahap hapo jong ni ki border area. Kat pratili ki senong ki bahap hapo jong ga nungtung sir jong ga right nungtung bat ikine kat pratili ki senong leang ni keseng yen don rengkat bat ki ni trelang bat ki rang ba sinong bat ni le aro ban pha ga khubor sa sarkar ban penbej no yo put usam bat ba kini ki jaka khat pha tili sinong kidai banwan sepo ga jelam me khlia jungi lem dom la ban nailat pada kumoi pat kita jing penbej ni dawa na sarkar ba kini khat pha tili sinong kidai banwan biang sepo jong ga jelam me khlia ne nagliang jong ki pulit asam kimsha engi bania chetai Henry, hadin gajingnya penbej, hadin gajingnya keren, nagliang jong ki bor pulit asam ki hak ban pendam bat kungu ya ke bangi ngong, bat ndon bala ban khang ya ki kun samla jong gari, bakin pej men baniat men lekat bamon hapok gari lejong. Ngila baniat mendai bangiat tang katu kanengut, dan ngila apoi setai ngilongo baki bun ki dukhat jungiru ki bala don lepas setai. Ngi kene ka nyai ka jung kuble ya ki dukhat ki bala langya chakmat mene, ni sabat tang katu katili kali hang ni ndri bunru ki bangla poi sakmat ke bat kene galong kuboru sya boro kitu ki breu ki ba persang banonra ya gajing bom ya stu jumut dane kitu ki breu ki ba persang ban pen kulmar jumut ya kinung sisunong jungi da ka ba ki kam ba kene ke area dane kene ki jaka ka hap apo asam ngila stu syai ba kene ke jaka kade hap apo gari ki jungi ban ni kermans kam ba gajinya penbej jong arliang sarkar hapdeng jong ki chief minister jong ka mekhlia bat jong ka jong asam bangila ban penbej ba yakne ki jaka kan poi biang sepo ke jala jungi tang kita tin khimbiat khublai sibun ma chapram